Kasih kelima, ngajak saya ada kurang anak dulu. Jadi mau lihat ya, Mak? Ngabek damang be godang mulai-mulai baru mau manguse tu godang liat asang liat panggabian parkorasan tu pahon itu hatta dihiga kanamar ulah-ulah burung so di mana nomor rong sausa. Alagi bangko may manangada dui. Saya di Batu Pado macalon dua ni udau. Asagi awar sita nabar udah baru. Dumobi di hamuna udah dalam satu. Asa horas jada gabe sehat. Itu tujuan. Saya sadar wata di bagian kolom bumi mah holong nasihat. Alani sahabat tu ham saudara. Di hami baru muna yang kai biar nak komuna. Raja Nabi Muhammad bi waktu si Habi doru ya kan. Ale bodo tupe hola tanga pas sopa hadro. Madam to kamu raja di muda-muda dah. Gali mi maturang da biar deh. Lah sebarang aku Amerika aja. Ya, bigawi ampun. Apa baik. Jadi mi boleh hati mah. Dono nawi dia muda tudang nawi. Roma Habi lau kanok-kanok pahamu muda-muda nawi. Boleh tu pitulang ate. Orang tanga masopa lah sebarang aku raja Nabi.
parjok-jok tadi sih. Dia amang buru nami dan buru nami. Dihamu di haroromu. Lebih kamu tuha bisongon hata pasu. Dinalao mamukaulau tarak nake kita. Ima ulau permopon ni beremunon. Anggiak ma dia mu katulang nami saluna kahula-hula nami. Ijalohami mai saluna ka pasu-pasu nai tarmowi ma dipo parani dahangon. Jetung atamolate pe sidoro nami tu amu saluna hula-hula nami tarmowi ma turong asauta nami. Usong ribe hata nami dia muruk akadong asauta lasmanang rohamu lasmanang rohanami. Utima. Boleh? Nabi Bang. Mulai temak kira dari babat kudu. Ope mandok hata masian pai jua di suhut laos majahkon jujur gol ini damang emak. Pasal kami matu hamu pertipian. Mulai ada mah pasal kami diamu raja di bulan kami, raja di ruas sautan kami. Do disude agak tondong kami naro di bagasan ulang pasal bantuan di batuan avion. Tersoon jujur mulu di batuan avion ucapan kami. Jujur mulu amat raja nang inata sorry para songoni songonon mah jujur mulu ni ama nanta baduk adukon leon hamu majalon tikimu dihami macaon jujur mulu ni damangon ya opung nami opung tuan siahaan mangalap buruni rajai si marmata dohot si tumorang onma nagabe bona di are nami di ulaun sadarion Poparan ni opung tuan siahan ima opung juar dot opung solopuan Poparan ni opung solopuan sada Raja Herman dua Raja Yohan tolu Raja Pridolin Yana umur parhami ima Raja Herman mangalap boru ni rajai boru Simbolon Simbolon mah nagawe tulang nami Simbolon mah nagawe bonani tulang nami Poparan ni Raja Herman 5 anak onom boru anak siakangan ima opung Chandra Sihotang mangalap boru ni rajai Simbolon anak sipai 2 mangalap boru ni rajai Simbolon anak sipai tolu mangalap boru ni rajai Manurung anak sipai 4 mangalap boru ni rajai Simbolon anak sipai 5 mangalap boru ni rajai Situmorang ya opung Chandra mangalap boru ni rajai boru Simbolon sian sosor galung Sihotang Simbolon mah nagawe tulang nami di ulauron di bahasa-bahasa tuhataro tu opung namion tolu anak 4 boru anak siakangan mangandar Sihotang opudean mangalap boru ni rajai Simbolon ima nata baru-baru didikion ya inang nami na dihabaluhon ni damang namion tubuni opung bau nami Simbolon mangalap opung bau boru Sihotang Simarsoit Sihotang Simarsoit mah nagabe tulang robot nami di persaur matoni damangon anak sipai 2 opunita Sihotang mangalap boru rajai Pajaitan anak sipai tolu opu Bintang mangalap boru rajai Simbolon Panjaitan dot Simbolon mah nagabe hula-hula namar amarangi apara ditikyon boru siakangan marhamulian tu anak ni amang boru nami si Tanggang boru sipai 2 marhamulian tu anak ni amang boru nami si Aturi boru sipai tolu marhamulian tu anak ni amang boru nami Utagaol boru sipai 4 marhamulian tu anak ni amang boru nami si Tio ia damang nanta baru-baru kon
pudiangon peperana 2 anak dohot 5 boru. Anak siakangan Chandra Sihotang Pakdean mengalap boru nirajai Simar Mata di bahasa-bahasa Tuataro sadak anak Dinasida. Anak Sipai 2 Hendra Sihotang mengalap boru nirajai Hutahayan di Pargelengon Raja Nami Managam Silas Niro Hado Pehida. Boru siakangan marhamulian ku anak ni amang boru nami Marga Sinaga di bahasa-bahasa Tuataro Dinasida 2 anak dot sada ulangi di bahasa-bahasa Tuataro Dinasida 2 anak dot sada boru. Boru Sipai 2 marhamulian ku anak ni amang boru nami Sima Juta di bahasa-bahasa Tuataro Dinasida 2 anak. Boru Sipai 3 dan marhamulian dope. Boru Sipai 4 marhamulian ku anak ni amang boru nami Sima Juta di bahasa-bahasa Tuata Tunasida sada anak dot sada boru. Boru Sipai 5 marhamulian tu anak ni amang boru nami Sitio di bahasa-bahasa Tuataro Tunasida sada danak boru. Bungu masude peparang ni damang nasar matuaon 2 anak taba 2 parumain 5 boru taba 4 hela pahok pusian anak sada pahok pusian boru walu. Bungu masude peparana 22 halak ulangi 22 halak ya damang nata baru on tikion ima namar guar mangandar Sihotang opudian ya amanamion tubuma di huta Sihotang Samosir tanggal 10 tolu bulan tolu tahun 1950 sada marhasohotan ma amanamion tuboru dirajai Sibolon di tahun 1970 lalu. Marujung goluma amanamion di tanggal sia bulan sia tahun 2020 jam sada 00 WIB di Jabon. Jadi marumurma amang namion 72 tahun onom bulan. Dihamu amat taraja dot inak tasoripada molotung adongpe utang ni amang namion rade dohami mapayar nang pesongoni molotung adongpe singirna rade dohami macalo songoni majo jujur ngoluni amang namion dohamu amat taraja dot inak tasoripada tarlumobi dohamu akahulu nami. Oras di sima mulana di sima sopana tua mata bata tua mataraja dan tesori pada nadia dulu dodo tu pasata Baik kamu mah undang para udomoni. siapa kita maju kita maju
Buru, Gabi, sonro kami main siang tulang, hula-hula dot, bona tulang dot hula-hula nama lagi berkasih kulun. Gabi tuh. Mampuan pulas kalau rapuh nak kian buatannya yang nama duduk kuasnya punya pasang. Bunga. Jadi on dalam nami martanya motor tadi bata. Di pasar ulos torok rapuh kami ulos na gajang. Asa gajang mabarita gabi, gajang barita horas. Jalon bikin nami siat pinupar ni lain nami. Matututu tulang Tulang matuan. Dia muna lain nami berenami. Datangin. Molo di rok na tua molo mangarili anak borin na siya jolo do ibe. Itu tuh. Alay molo ngadong nasa rumah tua na berjol maju ulu. Dan siya jolo ibe. Siya pudi naman. Buhado pinoparno di pudi ni tinggalkan ni lain nami on. Alani mangiduhan itu kamu, justru kamu sadaro kamu na. Datangin tuh. Kaya ulang ni lain nami on. Sonsoni nang mangurus maparwang ni boto nami nang perjulo di tinggalkan lain nami on. Mungkin boleh boto nami orang mungkin olorora sohon na lalap man nalilu pikiran na ala na lain nami dodongan na sa lelengon rak tinggal bertukar pikiran mananaha penalo siya rupan na alay mga perjulo lain nami on. Alani pangilon nami paro kamu iboto nami on pasingot tamu pangulutumpi hamu na yung siya julo na baguido main mar telepon manupuk kabar naman na semua dia pasingot-singot ko na sonang lalap ibutan na yoda dia ka gernani jadi rukun nami mas sondoknya tua-tua aduk-aduk kami na itu tubuh-tubuh ni lu buat hati itu tubuh-tubuh ni horbo angkat sorma dua mahamu pai itu paupu pai satu nomor ini satu nomor dua. Hebat itu. Jadi molutuk penang di pasar tangan nona kau lus torok rapu lus gabi lus panjang. Termohon sesaat maka pas-pasun yang tadi bata tu hamunakan pinopar ni lain nami. Bagaimana nabuh pasar tangan saya tadi bata mana baik pas-pasun di Tanya ini bon. Ai molutuk solok pelumai. Ulus nabuh itu pasar tangan. Tuamu selalu nak pinopar ni dalam Senggian maju hatta manggoy pas-pasuna. Tapi tulang deh, tulang, mana bona tulang tuh. Oh, gabi. Jadi so ni dok ni hatan ni dua mana orang nami. Setiap berdua mana perlingkungan si boro. Amat tadi bataro nomor dua. Horas mahitaw selalu. Tulang. Ihamu akan manggoru nami na kamaran. Gabi tulang. Balik ke gabi tu berkat keseruan. Arimu amang ngoru nami no gabi. Ala tu tekas lah hamu amang ngoru nami. Buire kami mars paluluan. Semua ni mahata kami lepas kami. Berarti ang kami na pasado Luzon, ang kuna mas masuk at talibatan. Asana pura di bagastagan, ulos di bagasasondi, hula-hula si Boro, para naman ulos si Baran, amat talibatan, amat naman ulos tondi. Tipo tiap di rumah, tipo tiap di sopo. Nung nga tipo mo nila na miyon, tangyang tatuloy bata, tipo manihaw mo para na kanong poso. Di balik di ulan roto ang makapasok-pasok. Asa di sinurian, marmona di sitapongan, tir-tir manihaw patsarian, martaba-taba kapangamuan. Pandai nami, naik pasaton nami mauluson, baik ma, Tarik, masuk si nomor 2. Tuh mana tuh? Tarik, si nomor 2. Buru siap tangan. Baru siap tangan. Tarik. Iyo, baru siap tangan. Buru si nomor 2. Iyo nomor. Buru si nomor
10 jari-jari pasapul sada si bajujuk kami roto arupa muna lau marsoba hatani na batua do ramat dokon dan sudah pulung yang susah kot dari balia dak sudah akapar geling ngomong roto arupa muna marsoba atik si patu kawan nami naswara sadia alani radema kamu aka hula-hula nami sudah terombongan ni hula-hula bona tulang dohot hula-hula damar hamarangi langsung hari madi hita suhut asa mangarade hita lomar sompa tu hula-hula ta
Aku hela namin puro namin takas do lulusan namin sudi ha konon. Alay sa tumuro namin hela namin do pa hopo. Mabuan mangkuara do bu ang burol ade. Jadi dua manori. Uwe lunai amang buru manon babako habehanna. Ala hamudo mang buru boto sa hamuna matinudohon. Unak salah berjauh nono nao. Uwe lunai na manono. Atur hamu mamang buru ise. Saya hupan doa nonion hape tak pas dekat rohamu. Jadi sono dia raja nami. Gabi mang buru gabi. Gabi lupa hanya kawin. Iya, oke. Bulan yang masih selesai. 10 lembar masudi. Gabi. Sian hula-hula na boso 5 lembar. Oh. Si bonani hari si marmata 5 lembar 10 mah. Anggo hela nami lu kudu nami 1 lembar gabi nami. Jala 1 lembar gabi pas aton nami itu kau nami non. Ibu semua kami yang borol. Gabi raja nami. Uwe lunai man non. Kamu mah. Mana mga turun. Oh loh, kau yang mau seboto. Ada dah. Bireng. Jangan lima sorba dua dua ang borol dipanggil hamu sorba dua. Yunu hamido, dugo biar mang takku bagas borol. Jala sanai bebere takso ade na boru. Ade. Asiro di bata saya merokok mai tuan na boru na. Cuma di sini kala panori kopi cupang tinahan na dapok sina panito tina de. Na boru. Memang ino na mangulon. Ino tunangan ni na mangulon. Molo tinaga mi marhaso motor tega mo na Lugi kadi. Molo tinaga mi ba agabe baru tutur margulukat sa ako siya mo siya birang taga mo dilahaw. Tangga biasa kita. Memang ibaturhan mundo nanyon amang borol. Untuk kami di bagasitangnya. Kita marsaka bakal di bata dapat Tuhan. Jadi asih maroni di bata, sonang di surga sonang ini amang borol, sonang kita bertijon. Sorba dua kamu salutna. Kalau lihat ya mau di kamu keluarga besar amang borol am salutna. Di kamu kabere nami, do hela nami borol nami. Apalagi hela nami anak syakangan yang borol nate. Kamu marah jejulu. Marido era jejulu, omma matsama tu ko harajam. Dan tu koti sama muhera daw. Hata ido sama mu di hamu nama tinudohon pino pare mangborol. Atur riboto, atur berem, atur lega. Nubo bi baruku, iko perbahu bulu. Ade. Iko perbahu bulu. Baru mantap keluarga besar Pakasuotang. Doh raja sipat mata. Ade, buru. Asimaro di bata. Sangat ada mangborol ido na pasti palimahun pasangan atau resmi. Molo bata matokoni dua hautos sampai super dibalian burjungan atau stapok pasaunya. Osmar. Jalan burjuhan mo kabas dua. Saluhun namu pero pare kamang berpon. Asali se berjumar si dua. Doh apa hula. Tubuh tambah dua godu-gagu. Burjumar si dua doh apa hula. Tambah pasu-pasu. Balik itu raja nami. Jalan bos nami. Sama dan orang kada dua. Orang orang kabupaten yang nagu judohan. Tadi kok biayanya memang boron. Nama orang peserta di situ ada tor. Nama orang orang berbedai. Dah fokus orang berbedai. Morong ini dengan namanya. Alai tapi ngomong pun namamu. Habang borong kian. Molo besok sekolah morong ini dengan namanya. Alai tapi ngomong paham. Ate.
tu ibu Tony lain namion Gabi, gabi, tuna boto na masana gabi. pas 5 Lima. ang boto Itaw pa rin. Bisa jog-jog kami ima tulang rebuk si hotang tulang ni bere nami nong bostang tadu padu bolon odemar tulang rebuk bolo berekan ada nomor tulang tua jadi merhitai lasroha ada orang setahah tahun di harorota asa tadahi tapi no pernah puta nagabi hidup najua itu harok kamu omopung baik terima kasih hotangon opung memang tulang niyo makmon da sa si hutang daw jonok da hutata da pola 5 laka hutan nami lumba bulu tu hutang mate jadi molate ma di Tuhan sa suhe di doho nani hatan na budarin tongan ni mataraja hamurun tal mangido sak kami katulang muna pung muna 5 bulong di pangido amo ido ko yami alay boto kami takas ima bere nami na sorma tuon sir-sir do marana sir-sir marburu sir-sir marpahopo siya anak sir marpahopo siya puro marhitai di perhitian itu yang nami itu magkadibata sa datangnya kita tujulan nyari asa anggia tujulan nyari gabi marpino pergabi marpino oras tuhamu na sa luna tinaring di bere nami di perdalan nulos sumoto kami sa manoma tangi mahamu bumoto kami 2 anak ni bere nami 5 buru marpahopo do siya anak marpahopo siya puro bolo tupe si sada pajaloan pahoppo nami anak sadama rohamu las rohamu te so mani manang pahoppo boru sada pajaloan mahamuna pahoppo si anak pajaloan ma pahoppo si anak do pahoppo si boru sada majalo mana sila kuboto kami bere nami na hinanon marhamaranggi don jala mariboto sada mo tuha anggini bere nami na tapado-pado apalagi partikiran sada mai tu ibe bere nami iboto ni lain nami bere namion manang na ida ni bere namion na magkabaluhog bere nami na hinan ate pahamang baru lupong na imano pinopi ditanyang nami to mata nomor 2 di bata dabo masirok kan ito di jala jupang maat ka na niluluang mo marhitai di hamwa kapapu nami bawa boru inaong marasohotan dohonon nami ma inaong marurat tutoru marbuluk tu gijang taban nami matong asa di bodo martibang ditoro na itubo do hora-hora tayang nami to mata nomor 2 di bata tubuh anak tubuh boru mahamura ako ni namori di pasok-pasok dito buto udah popa sahat tamu dong amu metong sahat tu nasor matua atong marhitay rade mahamuna dinalaro kami pasahaton ulos muna bolo sungot dia penalbo tapay kami kopang muna bolo manarita bidak kebeda muna
tanyang nami paguran nami sotong menarita jaka pertadiom mona atau ngama pada nama lo laho manotor mahal sa ulos nih beda niat ka ya nak menado masuk na tahun pun nami bagus nih masuk ke hukum siang bawah ke hukum siang baru kahopus yang anak kahopus yang baru masuk mak anjing nih beri namanya masuk mak beri nami kena nih beri nami sampai ketemu orang sopa-sopa tahu sopa-sopa kami udah nami sesuai dengan anak-anak yang ulangi na kurma ulosi. Di mana orang modalnya?
Ada dua do anak ni lain yon. Perkumpulan Sudah dua ini. Pengumpulan. Corona, pengumpulan. Pahoku, pengumpulan. Pahoku siapa anak do siap buru. Pengumpulan. Di sana mau non tu apa anak iwoto nami korban dia. Gabi, nade ita, lu tatang ikon. Dungi obat kan? Obat. Saya mau iwoto ni lain yon. Gabi, tatang ikon. Ada kan sebigaro kan? Bunga. Di soal ini mana pun mereka kami urus dalam pasaran juga murah. Mau lihat ya Pak Raja Nabi? Dulu di Ombor Pak. Tulang Pak. Naroa atas orang apa serina asa masih tangi-tangi kita. Gabi. Sada mai tuhela do di guru nami. Gabi. Sada mai muse tu ani heranam. Hahana. Hahani hela. Sada mai tu iboto ni heranam. Di Bodona perpungan. Persanggoman. Persanggoman mai tu paupu anak. Paupu anak. Persanggoman mai muse tu paupu siapung. Alibat ya. 5. Jadi mau dati Pak, asal di jalur itu godang nami, nalaus turun nami. Jadi abang parmus. Mangga dia hela. Sama lampu raya. Udah balik aja. Kayak mah aku isi. Udah balik aja. Sobat waduh bapura hatani nama tuaido nama dokter dan sudah pulung yang support jaga galia dan sudah rohami bersobat waduh bapuna atik sifat kawan nami na sosadia alani raja rade mahamu raja ni hula-hula nami kita mes
puasa